kaya makasim au asasi wewe ya asasi mati ni makasim asasi mati dagan woki kila na kama tauni asasi po ba kasam balen ni na asasi example ni ma grace and swa pare kinena wewe ayamoti utang papa kaulo inunsia kumana mo paras kilen kagan woki ba kasam balen ni utan di na utan siang na pas ilana dia pasonen tani malimanin nalas malini wan utan swa isa mo swa liman na ken utan nasi kapay tabi po kami tasmene wanam utan uya pupain tuan papaman utan aso koros pupo na sa po kanso eso mano kena anso koros kaya pal kenangay anutan ko po sa po yakin pa tumine ko ba na upo tuan tatopen ini kagay upo tuan ang peren sila antes wala orala ni kanamin susunod sa susunod ko ito tanong ko yan ni Haciendo un pedazo se captura con mis esposos pasamos a probar la situación ahorita y bueno haciendo la situación de Musa tenemos el garante que va a ser la misma haciendo el terreno y por el fondo solo se realizaron el apoyo de la eso viene, se hace